10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oradan birazdan sağlıklarını bugünkü saatte bilgi olduğu var. Doğru duracak benimle meni şıklandılar. Sizlerde her birine bir görüntü var, kullanıştan. Bugünkü saatte sizlerde kızıklı malumatlar, faydalı bengeçler, cana çalışlar götürtüler. Demese baldan bugünkü saatte kaysı okuşular yok? Mecbur mu? Bugünkü saatte dolayısıyla öğretmenliğim çok. Ben matematik bayağı çok. Matematik yaşlı azamansın. Şimdi baldan. Bugünkü sahamızın altın derecesinden tanış olalım. Altın derece temelde bölüp öğrendiler. Bana bakar kim okuyor? Aygerim. Okuturum çok verim. Azamansın yaşlı. Aroge. Kulaklık dura bayağı. Yaşlı. Zarina. Aktivite konuşuyorum. Nurzada. Biri birisi o. Halima. Özellikle hatırlıyorum. Azamansın şu altın derecenin egzinde. Bugün sabahımızda başlayız. Aldak, bugünkü sabahta biz nanda fişkalarını bağlayız. Bu yerde her bir cegadan özünde toplayıp, anan toptor menen jalpı jeytirdi, çağırdı şunu menen bağlayız. Sizler menen ötken sabahta biz içerilerde asıl zatlarımız olmuşu diye teman ötkenimize. Adam organizmine hakkında asıl zatlar girip, alar tuğra maydalanıp singirilip, kanka jana limfaga sinip turadi. Oşol asıl zatların içinden biz bugün nandı. Gördüңөр, bu nan, bu yumurta, bu bolsa canlılardın mayı. Emi balдар, uşul azık zatların içinden kaysınысы birinci кезекте oğuz köngöründe erip, kaysı zatқа aylanatken, kim aytadi? Kılıç. Osmanlı'da nan eriyip cana uylakaydı. Azamatsın tuğra. Uglevod qanday ekan bilasiz mi? Uglevod, oşo paylanan uglevod. Qaysi fermentlerin ta'sirasida endi ajrab ketadigan? Bayil. Bu da ama toza hürmetlerin aslında Osmanlı'da eriyip Azamatsın. Yaxshi. Bu uglevod boyunca bildiren. Endi yumurta. Yumurta boyunca qarasak, bu yumurta. Yumurtadan yumurta var. Bu yumurta qaysi organlar endi ajrab ketadigan? Aygerim. Yumurta aşkazanda belok bayağı. Azamatsın tuğra жақшы. Beloktor qaysi fermentin ta'sirasida endi aylanatgan? Aruke. Belok pepsin fermentin tasirasida belok sodasini ajratadi. Жақшы tuğra. Azamatsın. Endi üçüncü arzumuz bu qaysi ekan balдар? Canlılarda mayı. Canlılarda mayı qaysi organda, qaysi zatga aylanatgan? Turbek. Canavar mayı içerikten mayın molekulasına ait. Tuğra жақшы. Maydı molekulalar qaysi fermentin ta'sirasida ajrayotgan? Rayna. May molekulası lipase fermentin tasiri aslında may kislotasini ajrab bitirega oladi. Жақшы azamatsın tuğra. Bu azık zatlarda biz özümüzün turmuşumuzda günlük rasyonumuzda faydalanamız. Bunların bardığı organizmdeki biyologiyalıq aktif zatlar özetleri. Emi balдар, şu azık zatları günlük turmuşta biz özünün ölçümünde kabul alıp dursak, organizmimiz için olup, immunitetimiz kötörülür. Eğer adam immuniteti жақшы olsa adam hiç kaçan olmayıp, adam olmasa köpkö yaşayıp bilesiniz ha? Emi balдар, жаңы темамыз бүгінгі темамыз. Açmalardan burada sizlerге bu süreçlerini qarab ketsin. Bu süreçlerini görüp turasizlar? İçki tasavvur. Biz tamamlanardan burada bizim dişimiz taze oluş gerek. Ondan keyin organizmге kirген тамак ошол өзүнүн организмге жакшы сиңирилип, канга жана лимфасы. Экинчи сүрөт боюнча эмнени айтабыз балдар? Колдун дережеде. Биз колубузду туура жууп алабызбы? Туура. Үчүнчү сүрөттө көрүп турасыздар, ар кандай заттардын түрлөрү өз өлчөмү менен көрсөтүлөт. Андай эмесе бүгүнкү темабыз кандай экен балдар? Айгерим, окуп койчу.
Tamam aş gigiyenası jana tamak singiri sistemalarının oruların aldın alıcılığı. Азаматсыңар? Жақсы. Эми балдар. Сабағымыздың мақсатына келсек, сабағымыздың мақсаты тамақ аш гигиенасы жана тамақ сіңіру системаларының ооруларын алдын алу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Экинчиси, топтордо иштеп, жаңы материалдар изилдеп, өз оюңарды эркин айта аласыңар. Үчүнчүсү, ден соолугуңарды чыңдап, жеке гигиенаны сактоого үйрөнөсүңөр. Эми бул жаңы темабыз боюнча кыскача маалымат алып алсаңар. Тамак сіңірүү органдарынын гигиенасы, туура тамактануу. Туура тамактануу деген эмне? Биз кадимки жашообузда тамак сіңірүү органдарынын гигиеналарын туура сактап жатабызбы? Дал ушул суроолорго жооп издеп көрөлү. Адамдын ден соолугуна жараша анын азыгы аныкталат. Башкача айтканда, ар бир адам өз организмине ылайык тамак ашты тандап жейт. Бирок кандай гана организм болбосун, тамак ашты түрлөп жеш керек. Анын курамында адамга өтө зарыл болгон белоктор, майлар, углеводдор, витаминдер жана минералдык заттардын бардыгы катталып, организмдин муктаждыгын камсыз кылып турушу зарыл. Туура тамактануу бул адамдын короткон энергиясын кайра жеткиликтүү сандагы заттар менен калыбына келтирип туруу. Орточо эсеп менен алганда адамга суткасына 10-150 грамм белок, 400-500 грамм углевод, 80 граммдын тегерегиндеги май керек болот. Туура тамактануунун эң негизги эрежеси азыкты шашпай жеш керек. Себеби мээге адамдын толгондугу тууралуу кабар ошол тамак жетпесе, бул жолду 20 минуттан тегерегинде кечигип барат. Эгерде өтө бат-баттан жеп алсак, ашыкча жеп алуу коркунучу бар. Ал эми мындай көп сандагы тамак аш тамак сіңірүү органдарынын ишине күч келтирет. Андыктан тамак ашты аздан жай жеш керек. Негизи 4 маал тамактанып, күндүн биринчи жарымында орчу доозун жеген тамакталайын. Мисалы, күндөлүк азыктын көлөмүн пайыз менен ала турган болсок, таңкы тамак 25%, түшкү тамак 50%, түштөн кийинки тамак 15%, кечки тамак 10% түзөт. Тамактанууда азыктын сырткы көрүнүшү, жагымдуу жыты адамдын табитин ачып турса, тамак сіңирүүчү ширенин жакшы бөлүнүп чыгышына жана анын ажырап сиңдүү болушуна да чоң роль ойнойт. Ысык жана муздак тамактарды кезектештирип ичүү биринчи кезекте тиштин эмалына микро жаракаларды пайда болуп, акырында анын бузулушуна алып келет. Ошондуктан жеген азык жылуу, дененин температурасына жакын болушу керек. Мындан сырткары кайбир азыктарды көп өлчөмдө пайдаланууга болбойт. Мисалы, таттуу, майлуу, тузсуз, ачуу, мутсуз, чипсы, спирт ичимдиктери жана башкалар. Ал эми кургак Балдар, видеода көргөн маалыматтарды пайдаланып, китептен 131 бетти ачып, экинчи параграфты карап, азыр силерге топтук тапшырмалар менен иштейбиз. Birinci topto ikinci topto Emin balдар, toptan tapşırmalarını tanışıyorlar. Birinci topu tamak aş gigiyenası деген тема иштейсиңер. Экинчи топ тамак сіңирүү системаларынын оорулары боюнча иштейсиңер. Үчүнчү топ оорунун келип чыгуу себептери. Төртүнчү топ алдын алуу жолдору боюнча иштейсиңер. Кана эмесе балдар, убакыт кетти, иштей баштайбыз.
Bakteriyalar çevir. Onlar bütün kapılardı. Bol dedi. Tüm o zaman ısrarcılık, kaçaklık edersiniz. Kaç top bitti? Birinci top oklarsanız bakar. Ödemalaş mücenazede geçirmektedir. Bu ödemalaş mücenazede yeni düşündürülgeni bu turda tamamlanığa jana diğer soğukta çıldırığa jardan berген derecelerde jana sunuşlarının jıyındısı. Misalsa sapatlı azıklı tandı. Misalga bana cemişlerdi tandı. Bana cemişlerdi tandağında pışkan kanday öğü tüsüne malum verişiniz gerek. Ziyanlı koşulmaları çok tabii azıklarda tanıdı. Kemir zatlarda aşıkça koşulmaları bulur. Oşundur zatlardan alışmış gerek. Bu kemir orularga alıp geçti mümkün. Anın orduğa tabii azıklarda tanıdı gerek. Burada. Жарактуу мөөнөттө сактоо, азыкты туура сактоо. Эгерде мөөнөттө өтүп кеткен азыктар жесе, адам уланышы мүмкүн. Ошондуктан мөөнөттө өтпөгөн азыктарды тандап жешибиз керек. Ошондой эле ашкананын тазалыгы, ашканадагы таза болуш керек. Анткени ашканада дагы ар кандай зыяндуу микробдор болот. Ашкананын тазалыгын сактап туруш керек. Tasarlatsanlar.
Tamaqtaну rejimi saqlao. Kunini adam o'zi 4 vaqt tamaqtanishi kerak. Agarda adam u vaqtdan o'tkazib tunda shu tamaqtana turgan bo'lsa, oshqozonga og'ir kelib, keyingi o'rinlarda paydo bo'lishi mumkin. Azamat, yaxshi. Bu yerga qo'shimchalar turgan bormi? Anda men size qo'shimchalab ketay. Bizdin tamoq sindirishda emas, bizdin o'zimizdan boshlanadi. Tishimiz toza bo'lishi kerak. Tishimiz lekin bo'lishi kerak. Agarda tish o'ri paydo bo'lib qolsa, bizning tomoqlarimiz bo'lakchalarga bo'lmay qoladigan, oshqozonga borib singmay qoladi. O'sha ta'sirida bizning oshqozon o'rinlarimiz, ichak o'rinlarimiz paydo bo'lishi mumkin ekan. Azamat sanat yaxshi. Ikkinchi top. İkinci topun topşırması qanday ekan? Tamoq sinir sistemalarini o'rinlari ekan. Aha. Biz ichotli bilan ish qatu o'rinlarini Venn diagrammasini soldik. Aha. Ichotiga o'tib, ichotida bosh bo'lib, shoshilish, yana vegetatsiya bo'lib, ichdan rushu qattiq bo'lib, yana chala boshqan tomoqni yeganimizdan paydo bo'lib. Ish qattiq. Al seyrek kezlesh uchun zam bo'lib, qattiq taboretda paydo bo'lib, definatsiyaning qiynalishi da bo'lib, yana odamning oshqozoni shishib boshlaydi. O'koning o'xshashligi bor. Osh sindiruvchi iç orusu to'g'ri emas tomoqlanuvdan ziyon tomoqlarda yeganimizdan paydo bo'ladi. Azamat sanat to'g'ri bu yerga qo'shimchalar bormi? Aytib turman, endi qaranglar. Ich o'ti yana ich qati o'kovi bir-biriga qarama-qarshi kelgan protsessa qaranglar. Ich o'tida biz tomoqni bor ekan o'ylab yeb berishimiz kerak. Analardan to'g'ri pishirganiga, tozalig'iga, yana ularning mo'ynatini qarab tomoqlanishimiz kerak ekan. Ich qati bo'lsa, organizmda suyuq tomoqlarning suvlardan yetishgan odamni ich qatarkan, ich qatqanda odam qanday ahvolda bo'ladi? O'ta qiyin ahvolda bo'ladi. Boshda o'rtada ko'ngilni aylantiradi, ko'ngilimiz cho'g'adi. O'shan ta'sirida o'sha o'rinlardan biz saqlanishimiz kerak ekan. O'tirlar, azamat sanat. Yaxshi. Aziza, Nazim. Azamat sanat yaxshi uchinchi. Ana üçüncü top geçsin. Üçüncü topun topşırması o'runun belgileri jana sebepleri ekan. Ana o'runun belgileri jana sebepleri bu belgileri bu bosh og'riq, qusuv, temperatura bo'lishi, tabibning yo'qolishi, jana ishning o'tishi, qatishi, alemiy o'runun sebeplari bo'lsa bakteriya, viruslar, to'g'ri emas tomoqlanuv, bulg'angan suv, jana sport mashqi, jana asqi, stress bo'lishi. Bular eng negizgi sebeplari kir-qo'l, jana bulg'angan suv, sifatsiz tomoqlar bo'ladi. Alemiy pishilmagan, tozalanmagan yemishlar, tomoqlar, bular odamning og'rishini olib kelishi mumkin, jana ulanishi mumkin. Yaxshi, endi ushul yerga qo'shimchalab ketay. Biz tomoqlarni ko'pincha to'g'ri tamlab, to'g'ri pishirib yeymiz deydilar. Bu yerda keyin tomoqlarni chala pishirib jey bo'lsa, chiyki yegan yaxshi ekan. Chiyki yeganda biz yashirchalar yeymiz. Ularni agar pishirib yeydigan bo'lsa, ularning vitamini yo'qoladigan, o'zining sabatini buzib jo'raydi. O'shandaqdan keyin tomoqlarni chiyki yeb, keyin chala pishirib, keyin to'g'ri pishirib yeyishimiz kerak. Azamat sanat yaxshi. Azamat sanat. To'rtinchi top. To'rtinchi topning qarorish qana? To'rtinchi topning topshirmasi qanday? Biz bu aldın alуу жолдорун таблицага салдык. Биринчи алдын алуу жолу дайыма колду таза жууп жүрүш керек. Экинчиси тамак ашты туура жана таза сактоо. Үчүнчүсү жаңы бышкан тамакты туура сактоо жана гигиенаны колдонуу.
Алар эмне үчүн маанилүү? Дайыма колду таза жуу, маанилүүнүн себеби микробтордон сактанышыбыз керек. Тамак ашты туура жана таза сактоонун маанилүүлүгү организмдин ар кандай вирустардан жана оорулардан сакташыбыз керек. Туура. Жаңы бышкан тамакты туура сактоо же жеке гигиенаны колдонуу тамак бузулуп кеткенден кийин биз ууланып калбообуз үчүн маанилүү. Алардын маанилери, пайдасы жана таасири. Дайыма колду таза жуунун пайдасы оору жугуу коркунучунан алдын алабыз. Тамак ашты туура жана таза сактоо ден соолуктун үчүн болуусунун пайдасы. Жаңы бышкан тамактарды туура сактоо жеке гигиенаны колдонуу таасири уулануудан сактанабыз. Туура, азамат сага эң жакшы. Жакшы. Эми балдар, бардык доктор жакшылап сыналат иштерге. Эми ышыктоого мен силерге азыр дагы растолорду берем, ошол растолорду толтурасыңар. Бул жерде силерге туура эмес төлөмдөр жазамыз, ошого туурасыга 100 бергин, туура эмесине 100 бергин коесуң. Окуп туруп, туура окуп туруп, анан кийин бергилерди коебуз. Тамак ичкенден кийин кол жуу зарыл эмес. Ana? Üçüncü top, birinci top Caş'ta atlarıktır, azamat sana. İkinci top bitiyor. Okutmuşlarına, üçüncü toptanın buna belirtir, azamat sana. Üçüncü, siler. Yüzümüz koydun mu? Turası yapacağım. Azamat sana. Dördüncü top kana kandar bunlar. Kim belgiledi bunu? Biraz sonra yapacağız. İlk soruda. Жақсы. Эми балдар. Бүгүнкү тема силерге кандай болду? Жактыбы? Өзүбүздүн турмушта көрүп жүргөн, билип жүргөн азык заттар, тамак-аштар жөнүндө эми каралды. Биз дайыма туура бышырылган, тазаланган, суроого өтүп кетпеген тамак-аштарды колдонуш керек экен. Алар биздин ооз көңдөйүбүздө киш менен майдаланып, шилегей менен ундалып, тил менен аралаштырып, анан кийин ашказанга түшөт. Эгерде ооз көңдөйүбүздө жакшы майдаланып, жакшы эрип ашказанга түшсө, ал жерде оңой эле канга жана лимфага сиңет экен. Эгер азык затыбыз канга сиңсе, биздин жашообузда өзгөрүү пайда болот экен. Силер ошол тамак-аш нерселерден өсүп чоңоюп, анан кийин жетилесиңер, туурабы? Ошолордун таасири астында биз ушул даражага чейин келип жетебиз. Эми карагыла балдар. Дайыма силер тамактанардан мурда жеке гигиенаны сактап, оозуңарды таза сактап, печти саар пеш жууп, андан кийин тамактанышыңар керек. Онда мына бүгүн максатыбыздын биринчиси тамак-аш гигиенасы жана тамак сиңүү системаларынын ооруларын алдын алуу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Кандай түшүнүк алган? Биринчи топ кана мырзадан Тамак-аш гигиенасы жана тамак сиңүү системасында оорулардан алдын алыш үчүн тамак-аш гигиенасын сакташ керек. Туура тамактарды туура сактоо жана башкалар керек. Ал эми дагы бир себеби бул өз жеке гигиенаны сакташ керек. Мисалга тишти карап көрсөк, эгерде тиш оорутуп алса, анда ашказанга даярдоо керек. Азамат сага туура экинчи топ кандай ойлойсуңар? Экинчи топ түшүнүңөрдү айтып атышканы?
Adile? Tamақтарды тура таңдау жана тура сактоо жолдору, оорулардан алдын алуу деген тамактарды тура сактоо жана аларды жууп жана тамактарды ар кандай жерде эмес, бир температурада жана холодильникте сактообуз. Azamatsın, жақсы. Üçüncü top, qanday aytasыңар? Savaş genellikle üstün oyunda oğulların adını alır için жақсы spor oynaşığı gerek. Jana tuğra tamakları жақсы bışılbagan jana ötüp ketken tamakları ko'pincha jeberish kerak. Anın sebebini olup kalışı tutmalı. Daha qo'shimchalayapsizmi? Yaxshi, to'rtinchi Домашний тура сактоо жана витаминге бай маңызын жесек биз оорубайбыз. Спорт менен машыгып өзүбүзгө жаш карасак оорубайбыз. Azamat sana to'g'ri. Endi ikkinchi maqsadimizni qaraylikchi. İkinci maqsadimiz doktorda işte canlı materiallarda sizler öz oyunlarını erkin aytalasınlar. Aytalanlarda koyuyor. Emin ikinci maqsadimiz var. Birinci doktor. Çok muayene. Mustafa. Mesela işte can materyallerde aldı. İnsanlar böyle işlegende, canavar hijyenasını işlegende biz tamaklarda tuğra sakladığını, menede çeken tamaklarda cevölü, tamakların kuramında evliler var, evliler çoğukken karadağlı cana, homojemişlerden sırtlı cana görünüşüne kadar tamaklı dana çözüldü. Azamatına жақсы ikinci top. Aziza. Ben doktorda işlep öğrendim, canlı mamlatlarda özüme aldım. Aslını aldım. Sanat. Dayana. Adile. Men bu салттан жаңы темалардан жана тамактарды сурогун жана туура сактоону билдим. Жана тамактарды эркин жана доктордо иштөөнү жакшы эме түшүндүк. Жана ооруларды жана тамактарды туура сактоо жана гигиенаны түшүндүк. Azamatına жақсы üçüncü top. Hayır. Ortada işlemekte onların ülkeleri jana alardan bağımlı. Azamatına жақсы beni çok sebeplerim ha. Bu toptan çok hayırlı. Ben doktorda işlep öğretim işlerinde cana alaydan canlı mamlatlarda aldım. İnsanlardan çekip giyenada tamamlaşlarda nazar çekip saktı, cana can kuşma tamaktı. Bunlar uzun tekleştirmek için anı duracada saktırıyor. Azamatına жақсы. Neme baldan? Üçüncü maqsadımızı böylece. Üçüncü maqsadımız deniz oğlanlarda çımda jeke gigiyенаны сактоого үйрөнөсүңөр. Эми бул сабактан кийин силер жеке гигиенага жакшы көңүл буруп, жакшы маалыматтар менен бөлүшөсүңөр деген ойлойм. Анан үчүнчү максатыбызга ким өзүнүн оюн айтат? Алина. Ders olsun çıdaşçı, bir sınıfta tamamlaşma giyiyenasını, oşanları koldu, dura cumhurlu, işte cumhurlu, oşanları tamakta duratılığını. Azamat sanat жақсы. Кийинки топ. Nazim. Айтып бер. Tamamlaşma giyiyenasını, Жақсы, азаматсың. Üçüncü top. Densolukta çındap, jeki giyiyenleri saklanıyor. Densolukta çındasa, sport menen maşhur gerek. Жақсы, азаматсың. Отур. Бул топтон Эдил. Өзүң оюңду айтып койчу калабы? Рамазан. Ben sağlıkta çıkmak men dişli cumhurlu jana kolu tura cumhurlu tamakları tura tandırdı. Азаматыңар балдар. Бүгүнкү алгы сабакта алган маалыматыңарды турмушта колдоносуңар деген ойдомун. Азаматыңар жақсы. Эмесе балдар, үйгө тапшырма китептен 52-параграфты окуйбуз дагы, аркасындагы
tabiat sanı doldurup gelesek. Emin, bugünkü sabahımızda bağlayıcı gelecekti. Hazır her bir topta cekelik var, lakin top boyunca bağlanasın. Özüm ördün, topta olan ufalarından sana toplara çıkandayken birinci. İki. Aniden size Aykül, bir Sündüzler, bir tamam. Azam sana Mursa'da yine Nadimlama 5, Aykül 4, Kılıçka 5, Nurdeki 5 iken eklici 4'cü, Hacı, Aziz'e 3'ü, Bayanı'da 3'ü, Azim 3'ü, Azim 1'ü, sizlerde Bayan'a yine Nazim'de 5, Aziz'e 4 eken Emin, üçüncü top kanday oldu? Ekö. Rayana da 3'ü. Jasmina Ekö. Aha, sen Ekö. 1'ü. Rayana 5. Bayelge 5. Danielge 4. Ramazan'a 4. Bu toptancı? Ekö 1. 1'ü. Ekö 1'ü. Aygerimge 5. Sarina'ga 5. Aman Turedilge 4. Ramazan'a 4. Emin, jalpı. Gruplardan, doktorlardan eserlerle çıkancak. 10. Silerdeki için? 10 bu. Aha. 13. 9. En altıda 3. top. Birinci sana attık. Birinci ikinci top. En boğuttu. Anan aklında biraz az boğuttu. Eşbekemez. En güzel haftamın daha başını gece desene degen. Oynamın. Annemize bağlar. Sabaha katışkanlarına çok rahmat. Bu gözümüzden жазбай, daima ilgili okuçlarla olup жүрегімде. Men Jurabaeva Çıkarım Bağları, Vladimir İçlerin adınдағы orta mектепте 29 жылдан beri балаға білім беріп келе жатқан. Өзімнің білім өркендетуде әрқандай курстарға, тренингтерге қатысып келемін. Атап айтсақ, санарип мұғалім, Сингапур методтары, жашыл өнімдер, функционалдық сабақтылық және башқа. Мен бүгін 7-8 классқа ашық сабақ өттім. Бұл класста негізінен 29 бала білім алады. Балдардың сабаққа қызығусы абдан жақсы. Бұл класста ынтымақты, иманды, сабақта өз ойын еркін айта алатын зейінді оқушылар көп. Бұл класстың білім сапаты биология сабағынан 87% түзеді. Енді мен бұл классқа сабақ өтіп баштаудан мұнда бірінші кезектегі бұл балдарды 4 топқа бөліп алдым. Алар бірінші топ белоктор, углеводтор, майлар жана ферменттер. Андан кейін классқа жаңырту маңын тартулар, алтын ережені түзіп алды. Бұл алтын ереже негізінде біз сабақты баштадық. Biz өткенде балдар менен ичегилерде азык заттардын сорулушу деген теманы өткөнбүз. Ошол темада алган билимдерин мен балдардан суроо жооп беретинде үй тапшырмасын сурап алдым. Балдар суроолорго так жана туура жооп беришти. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз тамак аш гигиенасы жана тамак сиңирүү темаларынын ооруларын алдын алуу. Бул темага биз төмөнкүдөй максаттарды койдук. Биринчиси билим берүүчүлүк, тамак аш гигиенасы жана тамак сиңирүү темаларынын ооруларын алдын алуу боюнча балдар түшүнүк алышат. Экинчиси топтордо иштеп, жаңы материалдарды изилдеп, өз ойлорун эркин айта алышат. Үчүнчүсү ден соолугун чыңдап, жеке гигиенаны сактоого үйрөнүшөт. Мен бул сабактын жүрүшүндө санарип кампадан видео алып, жаңы теманы жогорку деңгээлде татыш үчүн аларга видеолорду көрсөтө алдым. Видеону көрсөтүү менен балдар алынган маалыматтарды өз топторунда мыкты иштеп, жаңы маалыматтарга ээ болду. Андан кийин айым боюнча себеп натыйжаны табууду үйрөнүштү балдар. Ошону менен бирге STEM билим берүү багытында турмушта колдонулган асыл заттар боюнча кеңири маалымат алышып, аларды турмушта кайсы учурда канча пайыз колдонулуун алар билип алышты. Окуучулардын жаңы темадан алган
билимдерин ырастоо үчүн мен аларга топтук тапшырмаларды бердим. Аларга биринчи топко тамак аш гигиенасы боюнча тапшырма бердим. Экинчи топко болсо тамак аш системасына оорулар боюнча, үчүнчү топко болсо оорунун келип чыгуу белгилеринин натыйжалары, анан төртүнчү топко алдын алуу себептерин бердим. Ошол топтордун ичинде иштеп атканда үчүнчү топтун окуучулары суроого так жана туура жооп беришкен. Булардын эмгеги мага абдан жакты. Бул окуучулар дагы өздөрүнүн билимине жараша аракет кылышкан. Булар дагы жакшы иликтерге жетишти. Атап басап айтып кете турган нерсе бул үчүнчү топтун тапшырмасы болуп эсептелет. Окуучулар өз убагында туура жана так аткарышты топтук иштерди. Бүгүнкү сабакта окуучулардын билим баалоодо биз жекече баалоодо алдык. Ар бир окуучуга бирден фишка берип, алар өздөрүнүн фишкаларын эсептешти. Андан кийин топтордо жыйнаган фишкаларын алып эсептешти. Жыйынтыгында жалпы жыйынтык боюнча Майлар командасы 13 фишка топтоп алдыга озуп чыкты. Бүгүнкү күндө туура эмес тамактануудан, азык сапатынын начарлашынан, гигиеналык эрежелерди сактабагандыктан жаш балдар арасында ар кандай жугуштуу оорулар көбөйдү. Ошондуктан бул тема эбегейсиз маанилүү жана актуал деп эсептеймин. Бүгүнкү сабагымда өз максатыма жеттим.